Gitme
yine kuram. Ben kuratayım ben lan. Işık gitti. Alkışlar kayda. Gitme yanımdan, yanlarından, minne olma hayalımda. Yine benim gözlerimde, yine kuram. Gitme yanımdan, yanlarından, minne olma hayalımda. Yine benim gözlerimde, yine kuram. Emil Baymardin! Gitme. Gençler, kollarını kaydı! Alkışlar! Gitme. Dur Rahman. Emil Baymardin alkışlar. Yırlanık, beyinlik. Ona may ayı bitinde hürmetli yaşlar arağızda oşu may ayında tuğan günlerin bildileusizler var mı? Var mı? Eylege rahim itigiz mında. Bulakter buла kutlayıbız, hezin üçün yırlayıbız. İsmin kim? Илюза, Kasan tuğan günü? 16 май. 6 May. Гүлкәй, 15 май туган көне. Самат, 17 May tuğan günü. Eylege rahim itigiz. Yigitlerдің may ayında туғандары yok mu ne? Aprel мен июньге әтлім қолды қылма деген. Oşu kişilerdi işlep kalığız, ularga qonaqqa bары gerek olasa axirge. Adreslerini sorağız. Әдеге oyalып тұрмағыз. 16 май Назгүл бұл. 29 May Назгүл туған. Yok mu ne başka? Eyde Rahimet, oyalып тұрma енді. Eyde Rahimet. İsmin kim? Güzel. Güzel. Туған күнің қасан? 7 май. 17 May. Біздің 15-і, 16-ғы, 17-гі менеке деген. Мұна бір егет бар. Семен Фәнел була. 30 May. 19 May. Так, 20 May кім туды? Признавайтесь деген. Болды міне, жоқ міне башқа? Қыздар егіттер, мен сіздің орныңызда болсам алдап баға сығыр енем. Сіздің паспорттарыңызды біреуді қарамай өйтін. Яра, ұзын сіздің қысқасы, ошу яшьтәрді туған күнімен қайнар құтлайық. Оларға ныклы хаулық, ғайлә еміндегі оқуында оңыштар, алла берһә дипломдар алып, қуанып, эштер табып, пардарын табып, өз жолын табып, келешекте де яшәргә алла берһә. Әйдәгез, һеҙгә бүләктәр биреп үтәйем. Бұл Өфө кәнфит заводынан һәм Өфө шардар заводынан һеҙгә бәләкәй генә бүләктәр рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Һеҙ Хәйбулла яҡтарынан бер егет килгән инде, ҡотлайым тип хатта. Һеҙҙең өсөн ул йыр йырлап күрһәтәм тип. Кәнфит ашайығын. Кәнфитһеҙ булмай инде. Беҙҙең Сараның генераль спонсоры Өфө кәнфит заводы. Алҡыштар. Булды, кәнфит өрәгеҙ дә шан, кәнфит ашайһығыҙ да шан шар өрәгеҙ. Һеҙҙең өсөн йырлай. Юнир.